Irani uhereye kuri Ayatollah Ali Khamenei yamaze gupfa. Abayobozi bose b'ingabo niko nakubwira hafi ya bose babarangije. Ari wa mutwe udasanzwe umuyobozi wabo bamwishe, ari ingabo zisanzwe abayobozi bazo babishe, minisitiri w'ingabo n'umutekano muri Irani bamwishe. Ayatollah yapfanye n'umukobwa we n'umukwe we n'umwuzukuru. Yanze ngo no kujya kwihisha rwose ari yiyicarira mu nzira avuga ati niba arabarasa barase, n'umukobwa we n'umwuzukuru n'umukwe baravuga bati niba arabatwica batwice, bose bigumiraho. Babiciye mu nzu rwose, nta nubwo bari bigeze bajya no mu buvumo aho bari barateguye. Ayatollah yanze kujyayo, bamwiciye ahantu hasanzwe rwose. Rero abantu bose bari kwibaza ari iki kiri buze gukurikiraho inyuma yuko Israel na Amerika bagabye ibyo bitero na Ayatollah akicwa. Ubu ngubu uwo bita Bibi Benjamin Netanyahu yahungiye mu Budage, yibereye mu Budage. Perezida Trump we yibereye muri Amerika. Urabizi Amerika ntiterwa rwose, byo biraho ngaho. Ibi byose rero biraza gusiga iki? Irani yahise itangaza ko igiye gutangira noneho kugaba ibitero itigeze ikora ku munsi w'ejo. Kuva bakwica Ayatollah bavuze ko bagiye gutangira kugaba ibitero, kandi koko ntabwo byari mu magambo gusa. Ibitero bya Irani byatangiye. Qatar muri iki gitondo bayizindutse, Syria bayizindutse, Bahrain bayizindutse, Arabia Saudite bayizindutse, Iraq ibirindiro bya Amerika biri muri Iraq Irani yabirashe, nuvuga ngo mu buryo bwose bushoboka. Irani yo ubu ngubu nibwo itangiye intambara. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubashimira nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye uko iminsi igenda yicuma. Reka mbashimire cyane mwebwe mwese ku mwanya wanyu mufata mugakurikira ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka mbashimire cyane nshuti bakunzi ba CRO TV, mwebwe mwese tubana mu biganiro byacu uko tugenda tubibategurira. Reka kandi mbashimire mwebwe mwese mukomeje kwagura umuryango mugari wa CRO TV kugira ngo dukomeze kubana ibintu byose bikomeze kugenda neza kandi cyane. Ndabashimira rero kubw'igihe cyanyu mufata mugakora subscribe, like, comment na share, ahasigaye tugakomeza kubana kandi ibintu bikagenda neza cyane. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyacu kiri buze kwibanda mu burasirazuba bwo hagati, no kuvuga mu gihugu cya Irani ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, tutibagiwe n'ibindi byose nk'amakuru agezweho dushobora kuvuga kuri iyi ntambara. Jewe babateguriye ikiganiro kandi ugiye kukibagezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye. Nkuko rero ku munsi w'ejo byagiye bitangira, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batangiye kugaba ibitero ku gihugu cya Irani. Icyo gihe Perezida Donald Trump yavuze ko ibitero byatangiye, kandi avuga yuko ari ibitero rwose biteguye neza, bishobora no kumara igihe kirekire cyangwa se byanatwara ubuzima bw'abaturage cy'abasirikare ba Amerika abandi bagakomereka, ariko bavuga ko nta kundi kandi nta yandi mahitamo bagomba kubitangira kubigaba. Ubwo byatangiraga rero abantu ntabwo bumvaga uburemere bwabyo cyangwa se nuko bigomba kurangira, cyane cyane ko igihugu cya Irani cyari cyagaragaje ko ari igihugu gikomeye cyane kihagazeho, ndetse igihe kigeze kugira ngo igihugu cya Irani kigaragaze imbaraga zacyo n'ubushobozi cyaba gifite by'umwihariko mu bya gisirikare. Icyo gihe kandi igihugu cy'Uburusiya, igihugu cy'Ubushinwa bari bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bafashe igihugu cya Irani. Ibyo rero byari byatumye Irani igaragariza isi yose ko ikomeye cyane kandi ko ishobora kwirwanaho imbere y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ibyo rero ntabwo byatinze. Ku munsi w'ejo ubwo ibitero byatangiraga, amakuru yatangiye kugenda acicikana, bivuga ko igihugu cya Irani cyari cyagerageje kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka, kuko cyari cyagabye ibitero ku bihugu byose bituranye nacyo, no kuvuga za Qatar, Arabia Saudite, Syria, Kuwait, Bahrain, biriya bihugu byose bituranye nayo bifite ibirindiro bya gisirikare bya Amerika. Ibyo birindiro byose Irani yagerageje kubirasaho, no mu bundi buryo bwose bushoboka igerageza kwirwanaho. Uko amasaha yagiye yicuma rero, ibitero byaje gufata indi ntera, cyane cyane murabizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel baba bafite amakuru y'ubutasi akomeye cyane, n'ikindi kandi banakoresheje AI kugira ngo babashe kugaba bino bitero. Reka mere ku kintu gikomeye cyane, ikintu kivuga ko ubwo mwabonaga biriya biganiro byari biri kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani, burya biriya biganiro mwabonye yuko biriya biganiro byaje no kurangira
kuwa mbere ku munsi wo kuwa mbere harateganyijwe ibindi biganiro bigomba gukomeza, ariko nyamara bahise ko bagaba ibitero ibiganiro bitararangira. Habaye iki rero? Burya muri ya minsi ibiri yari yabanje ubwo Amerika na Iran bari bari mu biganiro, abagize delegation ya Iran bari kuganira na Amerika, bari gukora ibishoboka byose bakanavugana na Ayatollah Ali Khamenei bamubwira ibyo bari kuganira n'ibyo bagezeho ukuntu bimeze. Naho kumbi burya umugambi wari uhari. Muri bya biganiro bari kuvuga ngo barashaka kugera kuri deal, kwari kugira ngo baganire n'abanya-Irani bazajye banamenyesha Ayatollah ibyo bari kuganira, ahubwo bo baze gutrackinga ya delegation ya Irani n'uburyo iri kuganira na Ayatollah, batrackinge burya bari gushaka ngo ahantu Ayatollah Ali Khamenei yabaherereye. Nyuma rero uko bagendaga bavugana na delegation ya Irani iri kugenda ivugana na Ayatollah, niko byaje kugenda, niko byaje kurangira, baje kumenya haherereye. Bakimara kumenya haherereye, batangiye ibitero nta maka nta guteguza. Ibitero babigabye ku manywa, ku munsi w'ejo byatangiye ku manywa. Byaje kurangira gute rero, cyangwa se byatanze iki? Ubu turi kuvugana abayobozi hafi ya bose, ninkubwira hafi ya bose ba Irani, uhereye kuri Ayatollah Ali Khamenei yamaze gupfa. Abayobozi bose b'ingabo niko nakubwira hafi ya bose babarangije. Ari wa mutwe udasanzwe umuyobozi wabo bamwishe, ari ingabo zisanzwe abayobozi bazo babishe, minisitiri w'ingabo n'umutekano muri Irani bamwishe. Ayatollah yapfanye n'umukobwa we n'umukwe we n'umwuzukuru. Yanze ngo no kujya kwihisha rwose, ari yiyicarira mu nzira avuga ati niba arabarasa barase, n'umukobwa we n'umwuzukuru n'umukwe baravuga bati niba arabatwica batwice, bose bigumiraho. Babiciye mu nzu rwose, nta nubwo bari bigeze bajya no mu buvumo aho bari barateguye. Ayatollah yanze kujyayo, bamwiciye ahantu hasanzwe rwose. Rero abantu bose bari kwibaza ari iki kiri buze gukurikiraho inyuma y'uko Israel na Amerika bagabye ibyo bitero na Ayatollah akicwa. Ubu ngubu uwo bita Bibi Benjamin Netanyahu yahungiye mu Budage, yibereye mu Budage. Perezida Trump we yibereye muri Amerika. Urabizi Amerika ntiterwa rwose, byo biraho ngaho. Ibi byose rero biraza gusiga iki? Iran yahise itangaza ko igiye gutangira noneho kugaba ibitero itigeze ikora ku munsi w'ejo. Kuva bakwica Ayatollah bavuze ko bagiye gutangira kugaba ibitero, kandi koko ntabwo byari mu magambo gusa. Ibitero bya Iran byatangiye. Qatar muri iki gitondo bayizindutse, Syria bayizindutse, Bahrain bayizindutse, Arabia Saudite bayizindutse, Iraq ibirindiro bya Amerika biri muri Iran yabirashe, nuvuga ngo mu buryo bwose bushoboka. Iran yo ubu ngubu nibwo itangiye intambara. Inyuma yo kwicwa kwa Khamenei, Iran nibwo yatangiye intambara. Trump rero nawe bigenze bite? Trump amaze kubona Iran itangaje ko ubu ngubu aribwo igiye gutangira intambara kujya yarwana neza. Perezida Trump ahise asora nawe ubutumwa buvuga buti mumaze gutangaza ko ngo aribwo mugiye gutangira ibitero. Ati noneho rero nimugaba ibitero, nimutugabaho ibitero, noneho natwe turabagabaho ibitero dukoresheje imbaraga n'ubushobozi n'ibikoresho mutigeze na rimwe mubonaho ku isi. Mutigeze mubonaho na rimwe ku isi. Nicyo kintu muraba mugiye kubona. Kugeza rero kuri ubu ngubu kuri uyu munota, Amerika na Israel bo ku giti cyabo bari mu byishimo byo kuba Ayatollah Ali Khamenei yapfuye, ndetse n'abanyari n'abatangaje ngo isi yose ubu ngubu imeze neza kubera ko Ayatollah yamaze kwicwa. Atuye isi imeze neza, iraryoshye, ibintu byose byabaye amahoro. Ariko nyamara inzu yakoreragamo umuntu uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iran, abanya-Irani bayigiyeho n'amahama n'inyundo n'ibiki byose bagiye gusenya, barasenya. Ariko abenshi abapolisi b'abanyamerika bahabarasiye baharindaga, ariko byarangiye bahageze ashobora kuba hapfiremo n'abapolisi b'abanyamerika barindaga iyo nzu. Babahutsemo ibikoresho byari biri muri iyo nzu, muri make ikirwaga igikoresho cya Amerika cyose aho ngaho bagikuyeho, byose byamaze kuba bibi. Abaturage bateranye. Ariko iyi si dutuyeho ubundi ikora ite? Bwa Bushinwa bwari bwarakaniye bugaragaza yuko Iran idashobora guterwa, buri hehe? Bwa Burusiya bwari bwaragaragaje ko Iran niramuka ikozweho isi yose itazabikira. Bwa Burusiya buri hehe? Bano rero ntabwo tuzi ibintu Iran igiye gukora,
ntituzi nuko iyi ntambara izarangira. Icyo tuzi nonaha ni uko ibitero bya Israel na Amerika kuri Iran byamaze kwica abayobozi bose guhera kuri Ayatollah Ali Khamenei. Bivuze ngo rwose pe nta mpaka abantu nyambona hari abantu bamwe na bamwe, yego Iran imeze neza, Iran irakomeye, Iran yanirwanaho, ariko bantu mutuye isi mwese mukurikira ibi biganiro kuza ugategera weta Amerika rwose ni Amerika. Nyambona abantu bose bayivuga uko bashaka, bakagerageza kuyica amazi, bakavuga yuko ishobora kuba itagikomeye itakiri igihangange, abandi bakavuga ko ubu ngubu hari ibihugu ngo byagenda bikayihangara, abandi bakavuga ko ngo hari ukundi byagenda. Ariko muzarebe Amerika nicyo gihugu cyonyine kuri iyi si gitangaza ngo twatangiye ibitero, isi yose igaceceka zip. Twa tunama twa UN Security Council tugatangira, ntihagire ikivamo. UN Security Council so yaterana ikavuga ngo dufatiye Amerika iki gihano. Mu magambo make, Israel na Amerika nta tegeko na rimwe kuri iyi si bagenderaho, nta kintu batagennye na kimwe bubahiriza cyangwa se bakurikiza. Uwo bakunze baramuyoboka, uwo banze baramwica. Uwo waba uri we wese ku isi, icyo waba uri cyo cyose ku isi, ubuhangange waba wibonamo bwose ku isi, Amerika na Israel bagukeneye ngo uveho cyangwa se muganire ugire ibyo ure kugira ibyo uhindura. Ushobora kubyemera, ubwo ni uburenganzira bwawe. Ushobora kubyanga, ubwo ni uburenganzira bwawe. Ariko ukuri guhari, baramutse baje bavuga ngo kubera ko wanze kubyumva, kuri iyi si ya rurema nta wagutabara, nta waguhisha, nta wakuvuganira, barakwica bagakomeza. Namwe mumbwire ninde watabaye Ayatollah? Ahubwo abasilamu, ibihugu by'abasilamu bituranye na Iran byose byatanze ikibuga ngo Iran iterwe, Ayatollah yicwe. Ahangaha rero ikimaze kugaragara nuko abantu ntibakajye babeshya abandi. Bimaze kugaragara yuko uruhande rwose rwaba ruri kurwana intambara rushyigikiwe n'iyo Amerika n'iyo Israel, birangira ruhagaze neza. Hari abandi basigaye baza kuri iyi si bakabeshya abantu ngo ni hehe Amerika yarwanye igatsinda, ngo ahantu hose Amerika irwanye iratsindwa. Okay, nta kibazo, ahantu hose Amerika irwanye iratsindwa. Ntabwo ari byo, barabashuka si byo. Ntabwo ahantu hose Amerika irwanye ihatsindwa, ahubwo Amerika ahantu hose irwanye iratsinda. Biterwa na papasi, biterwa n'intego ifite aho hantu. Hari aho igenda ikarwana, barangiza nko muri Afghanistan, abantu bashaka kubwira ngo none se ngo muri Amerika ngo muri Afghanistan yaratsinze. Muri Iraq bakabwira ngo se muri Iraq Amerika yaratsinze. Bakazaza n'ahandi hagiye hatandukanye, Amerika ikakubwira ngo twebwe hano tuhagiye tugiye gushaka peteroli, hano tuhagiye tugiye gushaka umuntu umwe, hano tuhagiye tugiye guhindura ubutegetsi, hano tugiye gusubiza ibintu ku murongo, hano tuhagiye tugiye kwashaka inyungu zacu. No kuvuga ngo aho bajya bahajyana gahunda zitandukanye. Ariyo mpamvu bashobora kujya ahantu bakamara imyaka 20, nyuma y'imyaka 20 bakigendera. Mwebwe mugasigara mwidoga ngo batsinzwe, kandi nibo bahikuye, nta bantu babakubise ngo babarwanye bahabakure. Oya, Amerika igatangaza ati twebwe ducyuye ingabo zacu, barangiza bakazicyura, abandi bakaza kubeshya abandi ngo batsinzwe. Uko gutsindwa nta kuba guhari. None se ubu twari tumaze igihe kingana iki tuvuga ngo Iran ihagaze neza, Iran ihagaze neza, Iran ihagaze neza. Nta n'amasaha 10 byatwaye Amerika na Israel kuba barangije Iran. Ubu ngubu ejo bundi abantu baraje batangira bakora ibiganiro ngo no, ngo Amerika ngo ntabwo yageze ku ntego, ngo Amerika ngo kugira ngo ize kuba yageze ku ntego kuri Iran ngo nuko ngo yari kuba ngo yishe Ayatollah Khamenei, ngo akajyana ngo n'abandi bose yagiye ashyiraho, ngo bakagenda ngo bakaza bagashyira. Oya, Ayatollah yapfuye papa.
Ayatola yapfuye, ingoma ya Ayatola bayikuyeho. Ayatola yapfuye. Ubwo ushobora kuza abandi bakaza bati ngo Ayatola bamwishe ariko arasimburwa n'umuhungu we perezida Pezeshkian arakomeza beho. Icyo nacyo si ikibazo cyanjye. Nabo bazi ibyo bari babizi. Abandi baravuze ngo muri Venezuela ngo buriya Trump ntabwo yageze ku ntego ngo kubera yuko ngo ntabwo yakweho ingoma yose, ubutegetsi bwose bwa Maduro. Maduro sari hehe? Nimba Trump atarageze ku ntego, Maduro ari hehe? Ari muri Amerika, afungiye muri Amerika. Ahubwo se ubwo ni gute atageze ku ntego yaramutoraguye kuriya nk'utoragura uruhinja ruryamye mu gitanda? Nta n'amasaha 10 bifashe kugira ngo Ayatola yicwe. None se urashaka kunyumvisha izindi mbaraga zikomeye cyane Iran igiye kuza gukoresha Ayatola zitabashije kumurinda? Ubu nona Israel yatangiye ibitero karahabutaka noneho muri Tehran. Akantu kose isambi, inzu, inyubako cyitwa ko ari cyaba Ayatola, ubu nona nicyo kiri gusenywa. Inyuma yo kwica Ayatola n'abayobozi, hakurikiyeho ibindi bitero byo gusenya n'ibigo n'inyubako z'ibigo, inzego zose ziri gusenywa none aha muri Iran, bikozwe na Amerika na Israel. None aha nta gihugu na kimwe gishobora kwiyangaje ngo gitangaze ngo tuje gutabara Iran kuri iyi si ya rurema. Nta na kimwe. Gusa Iran nk'igihugu kitaragafu kivugwa rimwe, nayo yagerageje kugaba ibitero ahantu hose Amerika ifite inyungu hafi yayo. Urwo narwo ruraza kuba uruhombo kuri Amerika. Attention, narwo ruraza kuba uruhombo kuri Amerika. Ariko Amerika ibyo yagiye kuza ibyiteguye ko ari uruhombo iri buze kugira rwose, ko ishobora no kugira nabi pfusha pe. Ibyo baje babizi na Trump yabivuze kandi babyizeye. Ubu ngubu rero Ayatola yamaze kuba amateka kuri isi. Ayatola na amateka. Ayatola yarangiye. Abakunda Iran nta kindi cyo gukora uretse gusengera Iran. Icyo cyonyine. Sengera Iran, mugasengera na Ayatola, nyine ibintu bikagenda neza. Uwitwa Mohamed Patpour yari komanda mukuru wa zangabo IRGC, zangabo zidasanzwe zarindaga abakuru b'igihugu. Ya Ayatola yishwe n'uwari uzikuriye yapfuye. Amir Nasirizadeh, minisitiri w'umutekano, yapfuye. Muhammad Shirazi yari chief of military bureau of the supreme leader, umuyobozi w'ingabo ariko mu biro bya perezida by'umuyobozi w'ikirenga Ayatola Ali Khamenei, yapfuye. Saleh Assad or Salah Assad, senior intelligence official, head of emergency command intelligence, uyu nawe yarakuriye ubutasi, yishwe yapfuye. Hossein Jabbar Amelian, head of SPND nuclear research, warukuriye ubushakashatsi ku bya nucleaire, yapfuye. Reza Mozaffar Nia, former head of SPND nuclear program, wahoze akuriye iki kigo gikora ubushakashatsi kuri nuclear, nawe yishwe. Umukobwa wa Ayatola bapfanye, umukwe we bapfanye, umwuzukuru we bapfanye, n'abandi bapfuye. Ubwo rero rwose igihugu cya Iran cyamaze gushegeshwa. Igisigaye gusa no gutegereza abantu bakareba icyo Iran iri buze gukora mu nyuma. Ariko nubwo byagenze bityo, hari ibintu Iran yakoze. Iran yarashe radari ifite agaciro ka miliyari na miliyoni 100 mu madolari ya Amerika. Byagenze bite rero? Iyo radari Amerika yari yarayizanye iyishyira hariya muri Middle East, yari yo mu bwoko bwa ANFSP 132 Block 5, bari barayishyize hariya muri Middle East hafi ya Qatar.
yari radari yerekaga Amerika na Israel uburyo ibintu byose biri buze kugenda, haba mu mazi, mu kirere no ku butaka. Icyabaye rero, iyi radari Irani yayikubise irayisenyagura rwose, irayisenya burundu. Yari iri mu majyaruguru ya Katari, ahantu hitwa Arikor. Ingaruka zabaye zihe rero? Inyuma y'uko bayishenye, ya CENTCOM, ya Center of Command ya Amerika ibarizwa mu mazi, yahise kibura sinyare, yananiwe kongera gukora bitewe n'iyo radari bari bamaze gusenya. Bikaba rero byagize ingaruka ku bikorwa byose by'ingabo za Amerika zari ziri hariya mu mazi no mu bindi bice, ku buryo byaje no gutuma bagabwaho ibitero bitandukanye. Icyo cyo rwose Irani yari yamaze kukigeraho, byari byarangiye. Ikindi nuko ibi bitero bya Israel na Amerika, Israel niyo yabitangiye. Ijya kubitangira bari bafite intego imwe. Bajya kubitangira bari bafite intego imwe. Iyi operasiyo yiswe Roaring Lion yari igamije kwica Ayatollah Ali Khamenei, umugaba mukuru w'ingabo za Iran Said Abdurrahman Musavi, Perezida Masoud Pezeshkian, Ali Shamkhani na Ali Larijani, ariko nta makuru yemeza niba hari uwishwe cyangwa se uwarokotse. Uwo makuru arahari. Ayatollah yamaze gupfa, umugaba w'ingabo yamaze gupfa, Perezida Masoud Pezeshkian we aracyariho, uyu Ali Shamkhani aracyariho, Ali Larijani nawe aracyariho. Mu magambo make, bamwe mu bo iki gitero cyari kigambiriye guhitana bamaze gupfa, abandi nabo bari kugenda babica umwe. Ibyo rero ni ibintu rwose bihari, biri ku mugaragaro, abantu badashobora kwirengagiza. Ibi bitero rero bya Amerika na Israel, abantu bose bategereje kureba amaherezo yabyo nuko birangira. Ariko nanone uburyo Irani yatangiye kwitwara inyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei, ntibababeshye, ahantu Irani ishoboye kurasa, nayo yaharashe iraharasa pe, ku buryo bwose bushoboka. Ubu ngubu ibirindiro bikuru bya gisirikare bya Irani bamaze kubibomora, bamaze kubisenya tayari. Abantu bagera muri 40 bari bakomeye mu gisirikare cya Irani bakurikiraga Ayatollah, aba nabo ubwabo bamaze kwicwa. Abandi nabo bagize ibibazo, ubu turi kuvugana mu murwa mukuru wa Iran, Tehran, inyuma yo kwica Ayatollah Ali Khamenei. Wagira ngo nibwo ibitero byatangiye noneho, bari kuhatwika bakatwika, amashusho ari hanze, ni ibintu bibi cyane byabaye bibi. Ariko rero navuze ahandi hose, sinigeze mvuga kuri Israel. Ubu turi kuvugana, Israel ubutaka babuhindukije. Ndibuze kubereka amafoto muri kino kiganiro. Israel rwose ubutaka babuhindukije, ama etage basenyaguye, kwa kundi bavuga ngo bimeze gute, nta kindi. Misile za Iran zo zisanzwe zizigera muri Israel kandi zigakora akazi. Niko bimeze rero. Iran iri kwihimura, kandi igihugu cya mbere cyo kwihimuriraho ni igihugu cyitwa Israel. Nkuko nanabibabwiye, kugeza uyu munota Benjamin Netanyahu yibereye ku mugabane w'Uburayi, nta nubwo ari muri Israel, kuko erega nawe arabizi ntabwo ashobora kuhaguma. Ahagumye nawe ibyamubaho yabifatisha abiri. Ikindi nacyo tugana ku musozo,
nuko ndi kubona abantu bagishaka kuzana ibintu by'ingingimira. Ayatora yapfuye, Ayatora yamaze kwicwa rwose. Babandi baza bashaka kurema abantu agatima, bashaka kugira gute. Oya, nta kindi igihari nyuma yo kwica Ayatora nuko umutima wa Tehran cyangwa se Tehran mu mujyi hagati nuko harasa bakagira umuyonga ku buryo nta kintu na kimwe muri buze kubona cyasigaye muri Tehran kimeze neza. Byose barabirasa, babishyire hasi, babirangize ku buryo ibintu byose biraba ubusa. Ubu rero Syria, Venezuela, Iran, nkuko Amerika yabyifuzaga, ibi bihugu byose ubu ngubu Amerika imaze kubishyira hasi. Bari kunuganuga Mexique, bari kunuganuga Cuba, ariko Cuba yo irarye irimenge kuko yakoze n'ishyano, yarashe ku mato y'Abanyamerika. Ibyo ngibyo rero nabyo abantu babyitondere kandi babyitondemo cyane kuko biraza gukomeza kuba ibintu bibi cyane. Reka mbashimire cyane rero nshuti bakunze ibiganiro byacu tubagezaho. Reka iki kirando cyo tugisoreza aha ngaha, dufate uyu mwanya tubategurire ibindi biganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka. Reka mbashimire cyane, mbabwire ko giye bategurira ibiganiro nkanabibagezaho. Nari Robert Sympathique Iyandemye, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Asante sana, mukomeze kugira ibihe byiza.